модар мега дуои бад мекард ҳар рӯз. Чӣ дуо кардааст модар? Модар дуо кардааст ки пот аз қабристон канда нашава. Ва як чизи муҳими дига оне ки агар модаратон шавҳар надошта боша, метонен ба модари худатон шавҳар тиен ки мақсад шояд аз ҳамин роҳҳои зинокорӣ баргардад. модар аз дини мубини ислом дур аст ва фарзанд бошад, мехост модари худро тарбия диҳад, аммо модар дуои бад кардааст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. аммо баъд як саломи дуруди бепоён ба тамошобиноне ки моро тамошо мекунеду ва пайваста шуда боз ҳам моро тамошо мекунед. умедворам ки лайкҳоро мезанед ва видеоро бошад падилица мекунед. шерои нар, духтаракҳои зебо, мавзӯи имрӯзаи мо як жёсткий ответ ба як модаре ки зиндагӣ дорад, яъне ки зиндагии ҳалол дорад, фарзанддор аст, соҳиби 5 та навера аст. ба мо муроҷиат карданд, гуфтанд ки дар бораи ҳамин камтарак маълумотен видео кунед, то ки дигаро ҳамин корора накунанд. ман дар видео шахсияти ӯро номбар намекунам, фақат сину солша мегум, тон ки мақсад ҳаминтари корш дагай. як модар 52 сол умр дорад, соҳиби 5 навераву 2 фарзанд аст. хуб гӯш кунед. модари меҳрубон соҳиби зану фарзанду наверадор бо марди бегона ишқварзӣ мекунад, яъне ки зино мекунад. пас писари ин модар ба мо муроҷиат кард, гуфт ки чӣ кор кунем модари худро аз ин роҳ баргардонем. ё модар насиҳатро гӯш намекардааст, модар ҳеҷ касро гӯш намекардааст. ин ҷавон мегӯяд ки мо чӣ кор кунем? модарамро аз хона сур кунам, чӣ кор кунам? намедонам, ҳайронам. албатта ин ҷавон эмони мустаҳкам доштааст ки аввал андеша кардааст, баъд гуфтор. мақсад агар беэмон ки мешуд, барвақт кори худашро ҳал мекард. аммо ҷавони худотарс будааст, муроҷиат кардааст ки чӣ кор кунам? сабр кардааст. додари азиз, ака мешӣ, додар мешӣ, беҳтарин шахсият будӣ, худованд умрта дароз куна. ман ба ту худат чӣ гуфтаниям? модар гарчанде ки дар роҳҳои бад ҳам ки бошад, дуои модар мегирад. ин мавзӯъро як тараф як дақиқа мемонем, боз ин мавзӯъда мебиёем. дар сарам як фикр омад, як ҷода штагӣ будем, ҳамихели амри маъруф рафтиста буд. мега ки модарам ҳамихел не намоз мехона, не ҳичи намекуна, масад гӯш намекуна, мега вабше гӯш намекуна. насиҳат кардем, ай насиҳат кардана мега асабонӣ шудем, фақат дод мезадем сунуш. модар мега дуои бад мекард ҳар рӯз. чӣ дуо кардааст модар? модар дуо кардааст ки пот аз қабристон канда нашава. нигаҳ кунед, пот аз қабристон канда нашава гуфтааст. мефаҳмед? ҷавон хай мега як дуо будааст, аз бан чанд сол мегзара, соҳиби зан меша ва занаш ҳомиладор меша, таваллуд меша, мемра, 6 моҳа меша, норасӣ таваллуд мекуна, мемра. ҳамихели 5 та кӯдак мемра. баъдан мегӯянд ки тра ягон та модару дуо кардагай, падару дуо кардагай. баъд яке дар ақлаш мераса, мега ҳо модар дуо кардагай. модар аз дини мубини ислом дур аст ва фарзанд бошад, мехост модари худро тарбия диҳад, аммо модар дуои бад кардааст. дуои модар, хоҳ оне ки модар дар дини мубини ислом ҳаст ё нест, дуои модар мегира. дуои падару модар мегира. дӯстони азиз, хоҳ он бад аст, хоҳ он хуб аст, шумо кӯшиш кунед ки ба ҳамин рӯзҳо дучор нашавен, ба дуо гирифтор нашавен. пас
این تема را یک نمیمونیم. در این باره یک ویدیوی دور و درازه میشوه. موضوع یکم دا برمیگردیم. مادر زینوکار دا. مادر زینوکار هیچ کس را گوش نمیکنه. یک هفته 2 هفته 1 ماه با یک مرده از بین خیلی میگذرد، باز با یک مردی دیگری. پسر میگوید چیکار کنم؟ مراجعت پسر: ما با این برادر چی گفتنیم؟ برادر عزیز محترم، مادر را کوشش کن هر روز کوشش کن با آدم های نمازخوان بر یگانجا مساعد مهمانی با همونا وای شوه، مشغول شوه. میگن که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. اگر شما مادر خود را با آدم های خوب هر روز شناسایی کردن گیرین، فکر و عقیده وی آستا آستا در راه حق میآید و فکرهای کنش باشه دور شدن میگیره. اگر باز هم که کوشش شما نشد، هیچ گپ نه، مادر است. شما حقی از خانه او را سر کردن ندارین. فقط بیاین یک کف دعاشانه بگیرین، چیه که لازم داره تامین کنین، از دم کارو باری ختم شوین، برای که شما اثر ساقط کردین. و یک چی مهمی دیگه آنه که اگر مادرتان شوهر نداشته باشه، میتونین با مادر خودتان شوهر تین، که مقصد شاید از امی راه های زیناکاری برگردد. این راهی اصلا راهی یگانگی از زنا برگشتن است. برادران و خواهران عزیز محترم، ویدیو را در همینجا به انجام میرسانیم. کسانی که چه که گفتنین فکر و عقیده خودتان در کامنتری بنویسونین و کسی که چی مشکلی داره همینطوری شما بنویسونین، ما باز ویدیو میکنیم برای شما میفهمونیم. باقی تنصیحت و سربلند باشین، با ما بمانین، هر کجایی که باشین نباشین، الله یار و مددگارتان. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.